siang begini ya. Aduh, kagak ada orang sepotong tengah hari begini. Kita kan mau main truk oleng ini ya. Mantep, mantep, guli, guli, hihihi. Truk oleng tuh kan tuh, punya kita tuh. Mantap, gambar Superman. Aku Superman dah tau dah. Yang penting kita punya truk oleng, truk oleng. Wih, waduh. Aduh, nah kita ke depan dulu dah. Ada orang-orang di sana nih kita paranin nih buat main mobil truk oleng. Aduh, dari belakang ngalor ngidul ngetan, sapu lagi yang dipegang. Mana nih ya kita nyari mobil truk oleng. Elah lagi si bontot ada aja lagi pakai ngambek lagi. Minta beliin mobil truk oleng. Kita udah nyapu ke sono belum juga nemu. Nah, kita ke sono nih ke depan nih kita nyapunya nih. Wah, waduh. Lah, siapa loh? Lah, pasti ondel-ondel kayaknya noh. Bawa truk oleng. Nah, waduh, ini dia kebenaran kita mau tukar sama sapu kita nih. Weh, Del. Nih, gue pinjem mobil truk oleng lu Del. Anak gue lagi ngambek si bontot. Tukar sama sapu ya, Del ya Del. Wah, yang bener aja mulai. Masa truk oleng kita tukar sama sapu. Wah, iya lah Del. Gue nambah nih, gue kasih duit lu. Lu megang sapu gue nih. Empok megang itu truk oleng. Ya, kalau po. Oh, gimana sih ceritanya lah? Nah, lu gue pinjem daripada bontot gue udah ngambek loh. Lu kagak lihat tuh ngambek bontot gue dah. Kalau udah kena ngambek apa aja jadi us. Aduh. Nah, ini lagi ngambeknya pakai minta mobil truk oleng. Ya emang juga gue kagak tahu. Nih lu tukar ya. Sapu ya, mau truk oleng ya. Ini mbok kasih duit ah. Gue po. Kasih duit lah. Ya, iya ntar. Mbok kasih uang jajan buat lu deh lah. Nih tuh pegang sapu, nih truk buat empok. Buat bontot empok ngambek kan ya. Ya, po. Nah, urusan kita belum kelar, udah kabur aja. Nah, bagaimana sih ceritanya? Nah, waduh. Nah, iya terus gue pinjem. No, bontot gue ngambek, lo aja kabur. Lari. Ya, po. Nah, ilah. Kagak sebanding, po sapu sama truk oleng ya. Nah, kita lari ini. Ya, lah, po gimana sih, po? Ya, iya dipinjem. Ntar dulu, kan ditukar sama sapu. Ya, ilah lo deh, lo gimana sih? Lah, lu ngapa ngitir begitu? Kagak ada, po. Truk oleng kita po, itu punya kita po. Lah, gue minjem mobil truk oleng. Lah ngapa lu yang oleng ondel-ondel ya? Pinjam ini buat bontot gue ngambek. Oh enggak po,